Ang iya sa Dios grasya. Napili ka na. Buot ka bang to be influenced by evil? Ngayang sa taas? Or grasya? Ngayang sa Dios? Namo na. Mauni ang atong giatubang every moment of every day. Moment by moment. Kaya gaatubang tag spiritual warfare. You see? Tanghang mga tawa, gyoy alamang ni mga butanga. They don't have any clue what's happening in this world. Mo bitaw ning nagkaguliyang na ning kalibutan na. Na diri sa Amerika karon today is election day. The American citizens, we citizens are papilion tag kinsay atong mapresidente for the next 4 years. Okay? We use our volition, our free will,